Evo, ja bih rekla da sam ja veteran tu u posjeti Ministarstva pravosuđa. Drago Raspudić i ja, Božena Dugan, mi smo tu bili mnoštvo puta tražeći ministra da nas primi, da mu objasnimo kako katastrofalno stanje je u hrvatskom pravosuđu i da mu na konkretnim situacijama pokažemo zbog čega smo mi nezadovoljni kao i veliki broj građana. Nažalost, mi do ministra nismo uspjeli doći i unatoč opsežnoj i dugotrajnoj prepiski, a pomoćnica, odnosno savjetnica u Ministarstvu pravosuđa koja nas je primila, nakon što je načinila uvid u te doista katastrofalne sudske radnje, rekla je da se mi nemamo kome žaliti, jer da pravosudna inspekcija isključivo broji stolice po sudovima. I to je bio odgovor na sve naše napore da mi ispravimo nekakve nepravilnosti. Mi se nikad nismo protivili nekakvom uređenju stanja u državi što se tiče pravosuđa, pa ako treba dati sucima više plaće i ako je to doista problem da pravosuđe bude bolje, onda im to treba dati, ali im treba i uzeti. Znači, ja sam za to da sucima koji naprave štetu stranci se treba uzeti od njihove plaće, treba se uzeti od njihove imovine, treba ih sankcionirati za štetu koju naprave ljudima i ne smije nečiji nerad, nečije neznanje, nečija nezakonito postupanje ići na štetu države, odnosno nas. Jer ta šteta ide na nas, na naš račun. Mi plaćamo pogreške sudaca, mi trpimo tu štetu na svojoj imovini i dodatno trpimo ako odgovara Republika Hrvatska za tu štetu. To je ono što se ne smije nikada dozvoliti. Znači, svatko u ovoj državi je za svoj rad odgovoran. Ako ne radi dobro posao, onda za njega mora odgovarati, pa tako i suci. Oni ne smiju biti nedodirljivi. I to smo mi neprekidno isticali. Drugi dodatni problem je to što se vi nemate kome obratiti, čak i kad vam sudac nanese iznimnu štetu. Evo, ja sam konkretan primjer gdje je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić rekao da bi mi se Hrvatska trebala ispričavati za sve što su mi napravili. Nitko mi se naravno ne ispričava, gledaju da me zgaze. A sutkinja koja je vodila moj predmet, zamislite, molim vas, pristala je na delegaciju suda rekavši da ja i moja obitelj pred tim sudom u Sesvetama ne možemo dočekati pošteno i pravodno suđenje jer nas suci na tom sudu toliko mrze. I sad, znači, imate iskrenu ispovijest sutkinje koja kaže da vam neće pošteno suditi, ali ne možete naći pošteno i pravedno rješenje jer vas ministar ne želi primiti i saslušati. A ja nisam sama u tome. Takvih ima tu slučajeva, svi koji smo se ovdje okupili, svi oni koji nam pišu mjesecima, svi oni koji nam mole pomoć i traže kontakt, imaju gotovo identičan ili istovjetan problem. Nažalost, suci su produžena ruka otimača imovine, agencija za otkup potraživanje, nelegalnih kreditnih zadruga, bankara koji misle da je država njihova i da mogu raditi šta hoće, centara za socijalnu skrb koji postupaju pristrano, otimaju djecu kako im padne na pamet i dosuđuju zlostavljačima, o tome smo danas već čuli. Sudac mora biti savjestan, mora biti pošten, mora biti čovjek iznad svega i mora biti odgovoran. I samo u takvim slučajevima može zaslužiti veliku plaću, a plaću u ovoj državi zaslužuju svi i ovi ljudi ovdje koji su organizirali štrajk, pravosudni policajci, zapisničari, medicinske sestre koje rade dan i noć 24 sata, koje su dobile povišicu 15 eura za to što se brinu o ljudima. Ne znam, sad ne može mi past na pamet, ali znam da su mnogi drugi nezadovoljni isto tako. Prema tome, ne može se jednom čovjeku u ovoj državi ili jednoj udrugi koja lobira povećavati plaću za 1500 eura mjesečno, a dok drugi žive od 100 eura mjesečno. To je sramotno.